Nizim Africa sawubona Dumela Apsheni Angelo. Ngikhuluma nabantu bonke abayazi umkhuloti, abantu abalandela umkhuloti, people of which they believe kumsebenzi kaMkhuloti, nabantu of which bayeza ukuzothatha imisebenzi yomoya le umkhuloti ayikhiphayo. Nomuntu omusha nje ngidumela hlongwaneso ulumisa kimkhuloti mamela mona kitshebeletso nyamudimo. Ngithandazela abantu, ngivula into zabantu, ngikhanyisela abantu. Into zabantu kumele zikhanye. Izinto zabantu kumele zikhanye. Manje mina ngithunywe ukukhanyisa yonke into umuntu, ukuvulwa izinto zabantu. On the 7th of July, bekenyena, this week, 7th July, kibatla mmamela. Ngisemsebenzini la kona ngithi ngiphakamisa ingilosi lempi. Ngiphakamisa ingilosi ezilele. Ngiphakamisa umoya wamathongo. Ngiphakamisa umoya wabantu abadala. Ngiphakamisa inhlanhla zakho. Ngiphakamisa izinto zakho. Umoya uthe kimi kuleli viki noma kule nyanga, le nyanga kaJune to July, ungasebenzi abantu enkonzweni ngomuthi. Abantu khuluma nabo ngezwi nangensebenzo yesiphika. Le nsebenzo yesiphika insebenzo yengubo. Le ngubo le ingubo engibonisiwe ukuthi angusebenze mntwana ethongo ngale ngubo yengwe. Le ngubo yengwe ingubo yobukhosi, kingubo yaburena, ingubo yobukhosi. Izophakamisa ingilosi zakho ezilele. Izophakamisa ingilosi zakho ezivaliwe. Izophakamisa amathonga kini athetshulwa. Njengoba kuyinamhlanje uyaphila, awuboni madlozi akini, awuboni bantu bakini, into zakho zivalekile, awuyazi inkinga yakho yini. Le ngubo le izophakamisa amathongo wakho, izophakamisa amadlozi wakho, izophakamisa yonke into yakho elele. Ingubo yempi, ingubo yengwe. Le ngubo yengwe iyothi uma ifika ihlale emahlombe akho, kube kuyikuthi ikhulula zonke izibopho zobumnyama. Le ngubo yengwe iyothi uma ifika emahlombe akho, kube kuyikuthi iphakamisa wena. Umoya uthe kimi angusebenze ngale ngubo yengwe, ngime ngemithi. Le ngubo yengwe iyokukhanyisela. Wathi umoya kimi kubo yena hayibe lingwedi linaledi lelisila leyelo kahari ho supa mala wa letsatsi. Naledi e ganya bosibo, ngwedi yena e ganya bosibo, letsatsi le ganya motshiare. Ngamanye amagama uzothi uma umbethe ingubo yakho yengwe, kube kuyikuthi umbethe ilanga, umbethe inkanyezi. Kuri ka mantswe a mang o tlabe wa apere matla, o tlabe wa apere mohau. Kubo yena ke kubo e o tlametse banna le basadi ba be le yona. Ha moya o bua le nna, moya wa re ho nna banna le basadi ba nkang kubo yena ba go le dituku, ba kinye kubo tsena. Kubo yena e tlo tsosa manyolo ya shweleng, e tlo tsosa manyolo ya kwetsweng, izophakamisa impilo yakho, izokhanyisa impilo yakho. Le ngubo le ingubo yamandla. Woza mntaka baba on the 7th of July 2024, uma ufuna lesi siphika siyovula into zakho, ngwaneso ha o sa thole mosebetsi, apara siphika sena, robala ka sona bosibo, sisame. Ngwaneso uma ungatholi promotion uyidinga, leka modimo ka siphika sena. Modimo a re leke o tla bona. Linga uNkulunkulu wakho, sama siphika sena, bitsa modimo, rwala tuku yena. Wena ohlusha izilwane kidala uhamba izinyanga nabaprofeti. Mamela ngwaneso, yeka izinyanga nabaprofeti. Nka kubo kina, kubo yena, robala ka uduma yona, kenya tuku. Modimo tla lusa ntho tsa hao. Thokolosi o tshwenyang e tla tsamaya, imlingwe hamba nawe izogiyeka. Ke batla unkutlwe ngwaneso, wa bona kubo ye, ingubo yobukhosi, ingubo yamandla.
akunamoya okwazi ukuthi umelane nani nengwe. Njengoba lesiphika sinje ngisuka naso entabeni ukuyosicela amandla, kitswa le sona thabeng mahaheng, kitswa mahaheng ka kubo yena, kitswa ukupela kubo yena mahaheng. Ha kubo yena we yapara dira dia tšhetša, ha kubo yena we yapara matla a o yapara. Jwale ke le ka gore wena ngwaneso apara kubo kina o bo mmamela ha ke tswela pele ka di 7 tsa July ke tlabe ke sebetsa batho ka kubo ena. Hape ke batla wena motho o thuhlala uphupha amaphupho but amaphupho aka wafezeki. Ngifuna ubhale iphupho lakho ephepheni. Uma ubhale iphupho lakho ephepheni uze enkonzweni. Uma uza enkonzweni, woza enkonzweni next week, this week by which I mean on the 7th. Ubhala amaphupho akho wonke. Ngizabe ngihlambulula amaphupho wabantu. Wena muthu ulangatsalo ka toro tsempe, bhala amaphupho akho amabi. Ngizowahlambulula ngwahambise. Wena uphuma amaphupho amahle but awafezeki, woza nalamaphupho lawa. Ngizokusebenzela wona kuzonke into yakho ilunge. Wena ofuna isiphika on the day lengubo yamandla, wozothola ingubo yamandla ngemali engange 450 rand. I repeat, lengubo yamandla it is 450 rand. Uzoyithola la ekhaya 450 rand. Wena wamaphupho mntanami ungiphathela nje incwadi yakho uyabhala iphepheni lakho, uza nalezi zinto lezi. Amaphupho akho ngizowageza nguvule into zakho kuze ukwazi ukuthi uphumele phezulu impilo yakho. The reason why impilo yakho imile yingoba amaphupho wakho awanaki. Kunabantu abangaphuphi, wena ongaphuphi ngifuna uze kulomsebenzi lo ngizovula into zakho. Kunabantu ukuthi awuphuphi ngempilo yakho, kunephupho lasebusuku uma ulele, kunephupho oba nalo ngempilo yakho. Wena awusenaphupho ngempilo yakho. Uma ungenaphupho ngempilo yakho ngwaneso kubukina, woza on the 7th ngizokukhulekela, ngiyoqela amandla, ngizovula into zakho. Ke tlabe ko emetse ka di 7 matla a tshowelo tsa le godimong. Ke tlo o rapella, ke tlo o phamisa, ke tlo o tshosolla. Njengoba into zakho zivalekile mntakababa, woza enkonzweni. Imvuselo ayisafani nemvuselo yakudala. Lena inkonzo yomoya manje ngokuphelele. Sinabaprofeti engibaphakamisile enkonzweni abakwazi ukubheka inkinga zakho. Uma umuntu unenkinga kamoya la imvuselo ngiyagcokisa impahla zakho usebenzele umoya wakho. Akusizi ukungena inkonzo but inkonzo yakhona ungakwazi ukusebenzela umoya wakho. Ngifuna abantu beze, wena muntu kamoya ngifuna uphakamisa umoya wakho. Mamela ngwanesu umkhuluti, this week insebenzo yethu insebenzo yamaphupho. Ngizabe ngigeza amaphupho akho, mangiqeda kugeza amaphupho akho ngizabe ngikufaka ibhafu, ngikugeza ngikuhlambulula, ngikugeza ngento enhlanhla ezovula into zakho. Bese wena udinga isiphika samandla nasi sikulindile. Ngiyabonga.